tusuluka hanje pala kukujilisa mukwila okidiando kya sawede kya ishi ya Angola kyanda jikula kando kudisuke ludia sona yitwala ididi yaube pala kutomesa ojivacina jaka bamba ka covid kunyini diva kabekesa uhashi wa covid kunyini diva mwashasheka jimbonge joso ja mbanza ya Luanda okisengele kya sawede Silvia Lutukuta mwejilisa okwila amukalakala ni kuhanda manakoso pala kutena kujudika makwinya tano dia ididi ya ube pala kusuluka ni utelu wa jivacina mukibatu kyoso kya Luanda mukonda okibatu kya Luanda kene hanje kyakala kupolo dia kitangu mbayi tangu yayo amusanga okufwa mukonda dia uhashi wa covid kuyeni divwa ni ayo akwasambukisa kwala uhashi wenyu mikilunga kyoso okitangu kya jihashi mba oididi ya kutomesa jivacina anda kuisanzumuna ni kuibandekesa muibatu yoso ya ishi ya Angola.